Ranikor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. National Party Youth Front Ranikor Block kabadeka way nakisnat trekam jongki samla ke NPP Ranikor constituency manhak lai putrik Risau Arjar Afsan kalalej benia kendu yo menteri jong ketanat health and family welfare oba wailat miki shella man pensngeu yak jingdon kam jongki arteli ki PHC ki bahap apo Ranikor constituency kawai kadeka rangthong PHC bat kawai pat kadeka wa kaji PHC namar kumakalong menta kini ki primary health center kidang don shibun ki jingduna hakatai kaski nakalyang ke NPYF Ranikor Block Klaburo da memorandum man karpa de ba wailat miki shella ba unpej namta ka bit kabyang jong kini ki arteli ki PSC khnang ba kita ki jaka ajing sumar kini yo ban aga jing sumar ka paka ye ki pajba hadin mu so ye chi nam jong kinong song snong jong ki arteli ki than ka po chwa Ranikor constituency ko chi ki than wa ka chi PSC ko jong karang thong PSC hadin ba chi nam jong kinong song snong jong te ka than Pekilit ban pak sumar ki jaka sumar namar ke jing bombit bombiang direk jing sokhian nakaliang jongi kum kinong alam jongka NPF jongka Ranikor Block ni lebih kendu ye ki doctor in charge jongki ki arti PHC hadim le kren ndap isibun ba ki jing duna ha katai ka jaka sumar isibun ba ki jing duna ke bangi lalap election tim jing kren bat ki hadim ki jing puntip jongki bat ni nak tak dak long bra jing sokhia nak yang jongi labu ye ni ke jing tho sha menteri jongka sarkar telah jungi beri menteri jongka jong ketenap jongka kekia mentak kesni bagi sarwala miki sila dan agak lagi pempau jong dokumen namar panliang jong iru hadin melada ban bu hai kenika memorandum ila keluar ban simkia dan ban one page ban curip ya kenika habade jing rekendu ling bagi nong snong habade ni jika ki artli ki jika sumar jongka rangthong PHC ba jongka wa ki PHC dan agak lagi pempau jong dokumen ba naliang jong menteri ulada ban ai ki tular ngi ben simkhia ni penta ting po chi kublei na penta chung menteri badi pe jaga ko kia ha kani ka siwa menta Hey up ruko shwaba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam up shwa namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan thau bonjat ki jingpang Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo